Yodavai tu sa kajam-jaman nama kaitina na sulivat. Saka tu sa kajam-jaman orja sopi na kaino samas imanzai tu pitiru tevlin. Imanzai tu dusa kayan, imanzai tu ita karan paturu sapru katuru sakaran. 彼得后书2章1节到22节。Pai ka tesangas izwa itu ta'lalan nazwa labsa aro palaylayan. Au pai uri namayanga uta izwanga itanumun labsa aro turu. Uri temau cikir tia maju tua malian turu. Uri sipasa ulipan tua sau. Au uri mi maurawan uta tua zwa na benli pas din taya maju marai. Sa ki aza langa tua uri sipasa ulipan kirimu nia maju. Umali namaya tutsu izwa sakamaya turuvu uri patsuar taya maju tua zwa na seminia sikudan. Saka uri masam Paterenganga masa tia maju azwa kaulidan turu. Pai masan rawanan nia maju uri kasau-saui mun tua kai tua sikitanan tanumun. Au tavung nia maju pinenetanga kemasi cuai. Uri mapasusu sakamaya au sipa saulipan nia maju. Inika uri magurat. Pai ka sepasariu marka sa sekolan itaribabau. Inika sini pajekat nuat semas. Sini beri sangat tia maju sa serem. Sa rosungia pitua rara serem-reman. Te uri papa peneten. Au inika sini pajekat utan nuat semas siswayan ikatsawan. Pina televan azwa inika na paadai tuat semas ikatsawan. Sa pas ilingi azwa na temau cikir tua nangwangwa kakudan ati noya katwa cemekemekel mampitu. Au penting uta nuat semas to uripen sotomu katwa mora mata dosa inalan. Sa lamai paper avu. Sa pentianga semam papa susun paki papa ringau tua inika nama saru tua semasa cau. Tu uri nama kuda no tevri langa. Sa pasilingi tirut nangwangwa cau. Varung ni maju na sarkuya rawa setua na seminia sikudan nua marka manganga cau. Ayatwa ti maju nangwangwa cau. Na izwa itaya maju. Au ka patsusun ka ramandanda tu adavanga tua na kuya sikudan nia maju. Na remetu darawat azwa nangwangwa varung ni maju jarat. Pai semas benara apas din tua na paalai te maju cau kemasi tua si sepaki lingau nia maju. Au benara uta patavutavung tua na kuya cau. Pate tua si papa penpentan adau. Parawat sanga azwa ki parereng tua na seminia salingan nua kina cawan. Saka na seman neka tua pisu nua semasa marka cau. Aichua tiaiza labsa ruturu. Inika na semana nema tua timai manga. Saka remai sakamaya tua varung nia maju. Inika markut tua marka nama paalai. Semam paatereng sakamaya. Pai marka sa sekolah itaribabau. Kumali tapu pisur saka tapu garang. Inyanga kata ka iwivu semam paatereng sa
sampasariwi tia maju i te ayau toa cemas. Lakwa aichua namaya tucu cau-cau namaya toa zwa muji ujib ini ka kemelang toa kakudan. Inati toa uri jamen sa cudui sa kamaya. Au iwivu semampa tereng toa zwa ini ka kinlangan nia maju. Au uri paru muji ujipen anga tia maju murid. Sa wariti ya pasarapai toa sinan serapayan nia maju toa ari-ari. Sinan revan nia maju mavana sepasariu remai toa salingan nua kina cawan-cawan. Nuka mu ada-adau. Au nu kiringu-ringu tanumun tia maju. Nu syaan nga ayatwa venca-venca parorot sinan revan. Pai masa nia maju amina uri pajumaken babayan patucunan. Au inika sasirai toa patara sepasariu. Au sa rumlamlak toa zwa inika na sekakejeng cau-cau. Varung nia maju na matawak toa maramil saka uri kuyatse na ngata nua cemas. Pai sesa saja toa nangwangwa jaran sa sekaurau-rau sa suluwi toa jaran nua alak ni biar ati palang. Ti palang nua ya mawana napaka mangwa toa uri jiniliu toa nakuya-kuya akinudan ni maju. Kiriwanan toa sini pasariwan nia maju. Pai azwa inika matsau ivu roba. Ivu nga toa kai nua cau-cau. Emceng toa zwa pena ater-terengan ropa laya-layan. Aichua namaya tucua cau-cau. Namaya toa zwa kina kulian tadan. Maru erpu sanga sivari-vari. Pai pinadire nua cemas jaya maju. Mavan nazwa seremaraman i zem-zem. Pai ibu tia maju toa zwa nami parawarawacan nekanu patarwan kai. Saka mavan nazwa na seminia salingan nua tia kina cawan-cawan sipaseka para-para nia maju toa zwa sinjia. Tau saja toa marka cau-cau pena terengan sikudan. Kini esesan nia maju ari-ari tu uri masuk esenganga varung lakwa na kisan sambuka tia maju toa zwa sipasa uri-uri kakudan ayatwa no masan taiteku anga iten toa nema namasan sambuka anga iten toa zwa. No masan kinlangan toa ta marairai aja kakeilingan nati Yesu Kristo sini saja noa cau-cau toa na pesakuya-kuya sikudan noa i kacauan. Saka tidinga yanan uta muma letaichu. Saka na masan taitiku anga taichu na kuya-kuya sikudan. Kina kemudan-mudan api tevril noa namaya tucu cau-cau uri tanah kuyanan toa sitai sangasan. Pai na kemelang tia maju toa zwa nangwangwa jaran. Lakwa inika na semumawan toa zwa sini tau cikir taya maju namasan parawa sam pada jekat. Tamangwa anan karena inika na kemelang toa zwa jaran. Patara tia maju inika mapasario zwa kai namaya tucu. Vatu simikir anan uta sinyuta nia maju.
ahaya katwa zwa kaya atsang no ta pinaka kiramatan nga idiatsa anan uta muman ahaya aichu kainwa tsamas sa tutswa kajam-jaman sinan na apurua kai tayao sini pupatarvan切勿重蹈覆辙呀。Maya kecikar mumal tuamana no pasarivan ya. Maya cimikar muman ya。彼得在强调信徒有上帝的恩赐，有可言的见证人，以及上帝早已透过先知留下圣经作为努力的指引之后，紧接着提出假先知和假教师的威胁。彼得没有对假教师的教导琢磨太多，却逐一细数他们的特质：狡猾、贪婪、胆大妄为，以诡诈为乐，且喜爱诱惑那些信心上软弱、刚刚逃离糜烂生活的人。这应是彼得后书的主旨，警告信徒，特别是那些信心与知识尚未成熟的信徒。这段经文似乎涉及上帝的救恩是否会失落的问题，但依据上下文脉络，彼得在此并不是在论述神学，而是警告信徒切勿松懈，以免沉沦。自有是彼得唯一提到假教师的教导，也是假教师诱惑人跟随他们的选项。但根据彼得的看法，那些假教师明显打脸自己，这也让人好奇，讲先知所言的自由究竟是什么？我在神学院与大专院校服侍初期，都听过做自己这句话，它常被用在安慰受批评指教者，旨在鼓励人抛开束缚，别太在乎他人怎么想，有时还会加上因为要更在乎上帝怎么想。不过这句话与舍己一样，都应该按照处境脉络来解读，而且不能太快给出这样的建议，否则会变成信仰的糖衣，包装一切任性。细想，那些被这种言论诱惑的人，是否正因他们不想放下过去的生活方式，因此在听到假教师的言论与他们旧有的理念并行不避时，便欣然接受，而安心维持以往的生活模式呢？盼望我们这些已经知道基督之道的人，都能在正道下坚定不移，切勿重蹈覆辙。Sinai tu cua kajaman-jaman. Saka tucu asinan apulua kainua semasi imazai tua dosa pulua karan. No masa kilangan tua marerai ada kakilingan ati Yesu Kristo asini saja nua cau-cau tua na pesakuya-kuya asikudan nua ikacawan. Saka didingayanan uta momal taichu. Saka namasan taitukuwa nga taichu na kuya-kuya asikudan kinakamdamdan api tevrila nua namaya tutsu cau-cau uri tanakuyanan tua sitai sangasan aichu kai nua cemas. Sa tutsu sini para luang atan tanuten nakuya titena sinja tayawa namaruka tua ichuata saruan ayatua no maruka ngai ichuata saruan kirimutina chimikera samazwa tua kinatagilan tua salingan tayau aichua sini pazangara pasamarau tanutin mabana ichua kiparain tua varun tayau abaika remai noya abaika remai tua varun abaika remai tua salingan abaika remai tua kinakomudan tayau ini angkat kinana napaalay tua cemas ini angkat kinakemelang tua mabana sikam
da sikakazang tua da saran da yau saka tuchu jitai turu wanga lavacha auru turu da yau apa samara-marau to ana amalian tua asituruan da yau aru remlak tua markata ta vitik tua markata sinja da yau saka nakuya nu katina ki pauringau tete na marka sinja nakuya no maruka aichua ta saruan mano pasajonga tin to aichua abekanga tina remai abekanga tina kinunun tua ini kamakuda aya yaten sapasaru-saru ngatina kitsepuriu tua tata kinakilan tua ta pasaru-saru ta yau saka datina na kemelan datina na pulingaringau tiken nuna kemelang tin tua na sini pada dekat tenua ta semat kisamulang sakamaya tem paputu durang atin tua ta kisamula ite tua semat paada ngatin sakamaya tua semat ramandang atin sakamaya tua mana turun tua semat saka tela pajangaran na sini pada dekat tu soka zaman-zaman lamunana kikakejen tua no saruan mayanga achimikera momal tua no sintagilan tua no salingan ayaya pasamarau tu soka zaman-zaman tanutin mapolat saka tuchu asini pakini menemetanuten 在信仰上我是否够谨慎认真的追随真道，或者我只是随自己的喜好，在众多说法中寻找不必自我批判和改变的说法。现在就做个咱们在信仰上我是否够谨慎认真的追随真道，或者我只是随自己的喜好，在众多说法中寻找不必自我批判和改变的说法。现在就做个咱们aruta loy na kinumnam latina na gamalo kinumnam saka kainuri。爱我们的父神，感谢你差派众多先知和教师成为我们信仰的帮助，求你也赐下清醒的心，使我能分辨你真实的心意。Rukilivakan anya kamay talivav mali so tiniakamen so tinuruamen turuwa amarka tumuruturu tanwamen amarka anya sinsi amarka bukusi arui namakaya namasan nya sikakejengan tuanya saruan saka mali namayutan da supinaveken tuan na namapapori ngau aku warung saka namakaya na kikakejeng itayo tanusun saka namakaya kenana remaluai pulingalingau tuamana su sinpavayang tuana kaulidan asu warung saka mali ania cemas mali asu lemakeb mali asu tulu mali asu timia ketanwaken lakana napasususu aparorau tuamana su sinipada zekatanga tua su kai saka mali ayakana inuri pakata sungadan di Yesus Kristo. Amen. Mali tu soka zaman-zaman nama katina misa silang sumupu kilaro ito akay no at samas saka latin na pulingalingongo to mana sinipada jika tu soka zaman-zaman saka no izo ini kana malungwa aku sini suyaku akay lamun no izo ini kana malungwa no ini kana majukura atau imaza atau aku sini pasamarau lamun na pajekatanga mapulat amarka ku matalalak marka ku votek ayakana pasamarau saka mali latina na suliva tucho atakini adavan taja ping an